Ndabasifurije ibihe byiza mwese abahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kuyakugezaho ndi Claude Hategekimana wiyemeje kubabwira ibyo mukuriye kumva. Amakuru yacu y'uyu munsi aribanda kuri diplomasi y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Aha turagaruka mu Rwanda, mu gihugu cya Uganda, ndetse tuze kunyarukira no mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse muri politike cyangwa se diplomasi yo mu karere k'ibiyaga bigari, aho ukaza kumenya amakuru afite aho ahuriye n'ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa 23 uhanganye n'igisirikare cya FARDC. Guverinoma ya Kongo ivuga ko igiye gutangira iperereza rishingiye ku kumenya uruhare rwa Uganda mu gutera inkunga umutwe wa M23. Bikaba byemejwe na Patrick Muyaya, Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru giherutse gutangwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, Patrick Muyaya ari kumwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC, uyu ni General Sylvain Ekenge, hagarutswe no ku kibazo cyo kuba Kampala yabifasha inyeshyamba za M23 bemeza ko bari gukora iperereza. Ni nyuma y'uko abantu batandukanye cyane cyane inzego z'imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko bamagana uruhare rw'Abagande mu bikorwa by'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, mu gihe ingabo za Uganda UPDF zirimo gukorana na FARDC mu kurwanya undi mutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda uzwi nka ADF. Patrick Muyaya yemeje ko aya makuru agaruka no ku rwego rw'abayobozi b'igihugu, ariko guverinoma ikaba irimo gushakisha ukuri. Ahangaha Patrick Muyaya akaba yagize ati, twumva amakuru nk'ayo, hariho iperereza ririmo gukorwa. Aya makuru namara kwemezwa no kugaragazwa ntituzazuyazana gato nk'uko twabikoreye Kenya kugira ngo duhangane na Uganda. Nk'uko Minisitiri Patrick Muyaya bitangaza ngo ntibyaba bihamye ko Uganda yashyigikira ibikorwa bikomeza umutekano muke mu gihe abasirikare bayo bapfira hamwe n'ingabo za Kongo kubera impamvu imwe. Aha Patrick Muyaya akaba yagize ati, byaba ari ukwivuguruza kubona abasirikare ba Uganda bicirwa hamwe n'abasirikare bacu mu kurwanya ADF mu majyaruguru ya kure. Ibikorwa biragenda neza kuko twafashe nabi ADF kandi bakishimira kwifatanya n'abadutera icyunamo. Ingabo za Uganda na Kongo zirwanira hamwe mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF, umutwe w'iterabwoba ukorana na Daesh babiba umutekano muke mu bihugu byombi. Izi ntambara zirimo gukorwa mu rwego rwa operation bise Shuja. Muri aya makuru kandi nuko kuwa gatanu tariki ya 7 Gashyantare, perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakiriye Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya akaba n'umuhuza mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo baganire ku bijyanye n'ingamba z'amahoro z'akarere, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko we na Kenyatta baganiriye byinshi birimo n'intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Gusa ntiharondowe ibyo baganiriye mu buryo burambuye, gusa mu by'ingenzi byagarutsweho biganisha ku mutekano wo muri iki gihugu cya Kongo. Aba banyacyubahiro bahuriye muri Perezidanse baganira ku masezerano y'i Nairobi hamwe n'iterambere ryo mu karere. Ni ibiganiro bibaye mu gihe imirwano ihuza FARDC na M23 yongeye gukaza umurego mu burasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Iyi nama kandi ibaye nyuma y'uko ingabo z'akarere ka EAC zimaze gukura ingabo zazo zose mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma y'uko guverinoma ya Kongo yanze kuvugurura manda yari imaze umwaka mu burasirazuba bufite ibibazo. Umuryango wa EAC kandi uvuga ko ukomeje kwiyemeza gushyira ingufu mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kenyatta yashizweho nk'umuhuza n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo igaragaza ko muri iki gihugu cya Kongo hari imitwe isaga 130. Tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi, nuko ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi Sefor Arusha buratangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gufatirwa ibihano mpuzamahanga no gukurikiranwa ku byaha bya jenoside kubera kwifatanya n'ingabo za Kongo mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi Sefor Arusha ibitangaje nyuma y'uko umudepite wo muri Amerika atangaje ko igisirikare cya Kongo kirangwa n'ibikorwa bibi ibyakwitwa nka jenoside bakorera abo baturage muri izo ntambara. Amakuru dukesha Radio Inzamba yo mu Burundi avuga ko umuyobozi wungirije